Reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari, tugatse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe. By'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaruka kandi ni byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara ku isi muri rusange, by'umwihariko twibanda mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba tukanyarukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho twibanda cyane kurusha ahandi tukababwira uko situation ihagaze muri rusange. Byongeye kwemezwa kandi byongeye kudasubirwaho yuko umutwe wa M23 wamaze kwigarurira ibice bigera kuri 4 muri Uvira, nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni umutwe wa M23 wibitseho ibice byinshi byariye muri Uvira, nyuma yuko uyu mutwe ukomeje kugenda ugerageza gukoresha indege ziri mu bwoko bwa drone kamikaze mu rwego rwo guhangana n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Gereza ya Rumonge abagororwa bagera kuri 36 batorotse, ndetse kandi abacungagereza bagera kuri 2 baricwa. Ni nyuma yuko nyuma yuko imbonerakure zikomeje kugenda zifata abaturage batuye mu nkengero za Rumonge ndetse no mu ntara ya Rumonge no mu bindi bice bitandukanye birimo n'umujyi wa Jumbura, bakagerageza kwica ndetse kandi no gukora ibindi bikorwa by'ubunyamaswa. Ni nyuma yuko kandi Evariste Ndayishimiye yaramaze kuvuga yuko ngo ibi bikorwa biri gukorwa n'imbonerakure ngo biri gutanga umusaruro, ngo kuko abaturage byarabakanze ntago bakijandika mu bikorwa byo kugambanira ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi no kwigomorora ku ishyaka rya CNDD-FDD. Turaza kwikoza rero ku ruhande rw'icyitwa abanyamurenge bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ihohoterwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, tubihuze n'inzimbura amateka kuwa 13 Kanama 2024, aho mu nkambi ya Gatumba ubwicanyi bwibasiye abanyamurenge bwahitanye abarenga 160 barimo abagore ndetse n'abana. Ibi kandi biragenda bihuzwa nuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye biri kugaragara yuko ari kurwanya kandi bya hafi ari kugenda yibasira abakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bakomoka hariya imurenge, kandi bikomeje kugenda biba mu buryo bwihariye butandukanye n'uburyo twabibonagamo. Nyamuneka rero icyo mba ngusaba abari gusengera bano bantu, kuko ibibazo baba bakomeje kugenda bahura nabyo n'abantu nkatwe. Icyo mba ngusaba kandi nubwo tuba tubivuga nk'akazi, ariko ni ibintu biba bikomeje kugenda bigorana cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yatangije umusada udasanzwe wo kugenda azenguruka mu bice byinshi bitandukanye akoresheje imbonerakure, akoresheje FDNB, igipolisi ndetse na FDLR bahiga abanyamurenge bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yuko Evariste Ndayishimiye akomeje kwikanga yuko ngo abanyamurenge bari hano mu bice byaho no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari bari gukeka yuko bashobora gukorana bya hafi n'umutwe wa Tabara ndetse na M23 ngo bakamukubita ahababaza. Nibikomeje kugenda bitangazwa, ariko nanone ndagira ngo mbibutse yuko umutwe wa M23 wo wavuze yuko nta kintu wakora kugira ngo ukureho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ntacyo byabamarira. Ibyo mu gihugu cy'u Burundi bibareba, bo barebwa n'ibyo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko icyo barwanirira ari uburenganzira n'ubuzima buzira akarengane ku baturage bavuka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero kuba bakuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi nta kintu byabamarira habe na gatoya, byaba bimeze nkaho ari ukwijandika mu bibazo bitabareba. Kandi nawe wakira mu nyurabwenge ugasanga yuko ibyo Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda avuga n'ibyo akomeje kugenda akora ari ibikorwa bibi cyane. Ni ibikorwa bibi cyane, aho Evariste Ndayishimiye abanyepolitiki batandukanye bayoboye ishyaka rya CNDD-FDD nawe ubwe bakomeje guhagarara cyane mu kijyanye n'amacakubiri ashingiye ku ivanguramoko, aho akomeje kugaragaza yuko ngo cyane cyane abakomoka mu bwoko bw'abatutsi ngo nta kintu agomba kuvugana nabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavuga yuko kandi abari kwibasirwa, abari gufungirwa mu bice byinshi bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ari abakomeje kugenda bisanga yuko bakomoka muri ubwo bwoko. Nyamuneka benshi bakavuga bati se ubwo bwoko bwakoze iki, bwacumuye iki kugira ngo burenganywe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kugira ngo burenganywe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagaruka kandi muri operasiyo idasanzwe yiswe ngo
operasiyo idasanzwe yise ngo ni kikonge. Iyi ni operasiyo yakozwe muri Warikare. Ino operasiyo izagusiga M23 ikuyemo bidasubirwaho ibice bya Fatuwa, Bukumbirwa ndetse na Ikobo ku kigero kingana n'100%, nyuma yuko aba FDLR ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC bari bigize akaga ndetse kandi bari bigize akasongoyihwa muri bino bice banze kuhava. Nyamuneka ni page zikuyemo byinshi n'amakuru menshi kandi ntibikomeje kugenda bigaragara, bikomeje kugenda bigorana uko umunsi ugenda uzaza undi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Intare zasarambwe zambariye urugamba ziri kutubwira kandi mu butumwa bukomeye cyane yuko intambara ari bwo gitangira, ahubwo urugamba rugiye gukomera cyane. Nk'ubu ahitwa za Sanzu, ngira ngo abatubana muri groupe ndabohereza amafoto y'ukuntu intare zasarambwe ziri kwitoza, ziri kuzibura ibisasu bya muzinga. Abana bari kwiga gukoresha ibibunda bya muzinga biri mu bwoko bw'ama BM21, BM23, BM12, amatirarizi ndetse n'izindi zitandukanye. Abana bari kwiga gukoresha drone z'intambara ziri mu bwoko bwa kamikaze, za zindi bambuye FARDC mu mujyi wa Goma no mu bindi bice bitandukanye. Izi rero ndakubwiza ukuri zigiye gukora kaga ndetse kandi zigiye gukora akazi mu bice bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ukurikije imbaraga umutwe wa M23 ukomeje kugenda ugaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba, n'urugamba rutoroshye, n'urugamba karabutaka, n'urugamba rutoroshye, n'urugamba karabutaka, n'urugamba intare zasarambwe zambariye kandi n'intare zasarambwe zamaze kutubwira yuko bidasubirwaho kandi zigomba gukora akazi ko gutabara abaturage mu buryo bwimbitse kandi bweruye, nyuma yuko bikomeje kugenda bigaragara yuko ibintu bikomeje kugenda biba ihurizo kandi bikanakomera cyane. Ni nyuma yuko uwitwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabaye nkaho yifuza ibintu bitabaho. Ni nka wa mwana wifuza yuko iwabo bubaka itaje kandi n'amafaranga yo kwishyura ikode barayabuze muri uko kwezi. Nyamuneka ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wasabye AFC M23 twirwaneho yuko barikura ibice bafashe bikajya mu maboko y'igisirikare cya FARDC. Ibingibi M23 yavuze yuko bisa nko kwikirigita bagaseka ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ibi kandi babivuze ngo bazajya barekura ibirometero nibuza 15 nabo barekure imfungwa imwe. Ibingibi kandi M23 yavuze nkaho uyu Bertrand Bisimwa, perezida w'umutwe wa M23 akaba vice coordinateur wa AFC, yavuze yuko byari bimeze nkaho ari ugucuruza abaturage babo, ngo nta kuntu bakwemera ko imfungwa 700 zifungurwa hanyuma abaturage b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu yose bagahura n'akaga, bagahura n'ikibazo, mu gihe kandi n'ubundi ibibazo mu bice FARDC iyoboye bikomeje kugenda bigaragara mu bice byinshi bitandukanye, aho FARDC ikomeje kugenda yica abaturage benshi mu bice byahariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Akaba nayo impamvu intare zasarambwe zahagurukiye kwambarira urugamba, zahagurukiye kurwana ku rwego rudasanzwe, kandi bikagaragara yuko ubwicanyi noneho biri gukorwa mu ishusho yihariye itandukanye niyo twabubonagamo muri rusange. Biragaragara yuko rero intambara yamaze guhindura isura. Ni ukuvuga ngo nimugira icyo mubona kidasanzwe ku ntambara muri no minsi, nimuzagira ngo njyewe sinabibamenyesheje, nimuzagira ngo njyewe aya makuru sinayababwiye. Nababwiye yuko byinshi cyane muzajya mubimenya ndetse nta n'undi muntu wari wabivuga, mugatandukana n'ibinyoma by'abanyamakuru baca hano ngo barwanye, bakubitanye, bigaraguye ariko badatanze operasiyo nyirizina uburyo bwagenze. Nk'ubu tugarutse inyuma gatoya, operasiyo y'intare zasarambwe mu kukuramo ibice byahariye Fatuwa ndetse na Bukumbirwa, ni umusada w'abasirikare baturutse Bugembwe na Busangara hariya muri Sake, uzamuka berekeza ku muhanda RP 1011 bagana hitwa Mweso. Mweso murabizi ko ari umusozi witegeye teritwari ya Masisi yose. Uhagaze ku musozi wa Mweso uba witegeye Sake, uba witegeye imisozi itandukanye ya Mitumbara, uba witegeye Bugembwe, uba witegeye imisozi itandukanye za Rubaya zose ubuzireba. Kandi murabizi ko Rubaya harimo amabuye y'agaciro menshi cyane, harimo inganda nyinshi zacukura, company nyinshi zacukura amabuye y'agaciro, zirimo iz'Abanyamerika, iz'Abanyakatari, Abongereza, Abafaransa, Abadage ndetse n'Ababiligi bakuwemo na
M23 abaka kanya M23 ikaba iri kukontrola ibire bikavuga yuko FARDC ikomeje kwataka biriya bice kugira ngo irebe yuko yabyisubiza ari amabuye y'agaciro yiganjemo korota, yiganjemo zahabu, diamond n'ibindi bitandukanye bakabikuramo, ariko biragaragara yuko ibintu bitari buze koroha kandi M23 intare zasarambwe zikomeje kwataka imisozi ya Warikare aho zazamutse uriya muhanda ziva mweso. Ubwo twinjiye neza muri Warikare bavuye Karembe bazamuka ku muhanda RP 105 route nationale kabiri bagana mu cyerekezo kigana ahitwa Karembe, bava Karembe bagana ahitwa Maremo, bazamuka ahitwa Peti ndetse na Burayi bagana neza cyane hafi ku isantere ya Pinga. Birumvikana yuko isantere ya Pinga bari bamaze kwigotagota. Umusada w'abasirikare ba FARDC bari guturuka ara mu bice bya ruguru ya Pinga mu isantere utari bubashe kumanuka mu bice bya Marimo ndetse na Burayi. Birumvikana yuko rero nanone uyindi operation uburyo yakozwe intare zasarambwe zazamutse ziva ahitwa Ikobo zigotera hagati Fatuwa na Bukumbirwa, isantere ya Pinga iza kwisangamo hagati. Intare zasarambwe ibintu zakoreye abasirikare ba FARDC ni umugani bazaciramo abuzukuru ndetse n'abuzukuruza, kuko operation yakozwe ni operation yiswe ngo ni Kikong. Numbaze icyo niba ari igishinwa cyangwa se niba ari ikiyapani, gusa nagerageje kubaza amakuru ku basirikare babarizwa mu ntare zasarambwe bambwira yuko ino operation bayise ngo ni Kikong. Uwitwa 09 Queen warwanye mu kibaya cya Kibumbari mu bice bya Munigi ndetse na Busove azamuka mu Kibati akubita igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, azamuka yizamukira za Kiwanja, azamuka akuramo hariya za Rushuru mu misozi ya za Nyamirima, azamuka akuramo ibice imisozi myinshi itandukanye. Abangaba nibo bakoreshejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu kandi biravuga yuko ari uyoboye operation idasanzwe mu bice bya hariya muri Warikare, bikavuga yuko kandi yabikoze neza mu buryo budasanzwe, kuko iyi operation ni operation yaguyemo abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeje kungeraho kandi bikangeraho isegonda ku isegonda yuko intare zasarambwe noneho ahubwo zongeye kwambarira urugamba mu buryo butandukanye n'ubwo twajyaga tubona nyuma yuko FARDC inaniwe ibiganiro, nyuma yuko FARDC inaniwe kwicara ngirambye amaguru, niba ari ugukubitwa iryamye cyangwa se niba ari ugukubitwa yicaye cyangwa se igaramye, niba ari ugukubitwa ihagaze ikabyemera, ariko ikabyemera mu buryo bwa discipline. Ariko FARDC yekomeje kugaragara yuko ifite akangononwa kuko intare zasarambwe zigaruye ibice byinshi bitandukanye, bo bagashaka kubyisubiza mu biganiro. Benshi bakavuga bati se ni gute wowe wapfa ugapfira abaturage bawe, ni gute wakwemera yuko abasore ndetse n'inkumi bapfira igihugu, bapfira bene wabo, hanyuma abo ngabo bapfuye ugupfa kwabo bikaba iby'ubusa? Kandi nawe wabyumva wareba abana b'abasore baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba b'intare zasarambwe bakeya, ukareba ukuntu barwaniye cyane abaturage ba hano muri Kivu y'Amajyaruguru mu Kivu y'Amajyepfo, ugasanga kurekura ibice bafite bidakunda. Ibi ngibi rero ngo Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babyumviye hejuru rwose. Uwitwa Donald Trump yaravuze ati abo bagabo rwose bameze nk'abakiri igitabo bakiseka, ibyo bavuga niba bizi. Ese bazi ukuntu intambara ihenda, bazi ukuntu intare zasarambwe zarwanye nta basirikare benshi zifite nta n'ibikoresho byinshi zifite barwanirira gufata ibyo bice. Ahubwo Donald Trump biravuga yuko yagize ati ahubwo ngiye igitekerezo nabona kugira ngo ibintu bigende neza, mwakwemera ubuyobozi bwa federalism cyangwa se kuba intara ya Kivu yose yakwigenga, wenda ikazajya igenwa ibikorwa bitandukanye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abanyepolitike babyo. Ibi ngibi Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yafashe nkaho ngo byaba ari ukugurisha igihugu cye. Ngira ngo murabizi neza yuko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo n'abanyepolitike benshi batandukanye n'abasirikare batandukanye bo bakomeje kugenda bavuga yuko M23 ubwayo atari iri kurwana yonyine, ngo ahubwo bari kurwana ngo na bimwe mu bihugu byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho bakomeje kugenda bavuga amagambo y'ibinyoma yuko ngo n'igihugu cy'u Rwanda cyohereza abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabigarutseho cyane, yihanangiriza kandi yihaniza Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, amubwira yuko ibyo avuga atabizi ndetse kandi n'ibyo M23 irwanirira atabizi, ariko arabizi kandi ngo abyirengagiza nkana, ngo ahubwo ikibura ni ugukubitwa akanyafu ku munwa kugira ngo abyumve neza. Icyo rero nicyo M23 intare zasarambwe abana bavukira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kurwanira kandi bari gushaka, kandi ubona yuko bagiye kubigiraho neza 100%. Kwikubitiro ubu ngubu hakurikiyeho Uvira, kwikubitiro ubu ngubu hakurikiyeho Butembo,
ku ikubitiro ubu ngubu hakurikiyeho Beni, ku ikubitiro ngo na za ica zizavamo, ku ikubitiro ngo na ziriya mfungwa zifunzwe 700 zizajya gufungurwa nk'uko abanya-Israheli bagiye gufunguza imfunga zabo zari zifungiye ku butaka bw'igihugu cya Uganda nyuma y'uko Idi Amin Dada yirukanaga abanya-Israheli ku butaka bw'igihugu cya Uganda. Nyamuneka ndababwiza ukuri ko ibintu bitoroshye muri rusange. Inyuma y'ubwoba bwinshi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifitiye icyitwa Intare za Sarambwe, ni nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagerageje kohereza abasirikare benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi rwose ngo kujya kwitoreza, ndetse kandi bakohereza n'aba FDLR benshi ngo bari gutegura intambara idasanzwe ku ruhande rw'umutwe w'Intare za Sarambwe. Nyamuneka ibi bintu rero ndababwiza ukuri ko bikomeje kugenda bikomera, ndetse kandi nkanababwiza ukuri ko byabaye ihurizo. Nk'ubu mu makuru adasanzwe, igitero cyagabwe na Wazalendo, igitero cyagabwe n'abasirikare ba FARDC, igitero cyagabwe n'abarundi biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko abenshi bahaguye kandi batagira ingano. Byose rero turabyinjiranamo tumenye ese byagenze bite kugira ngo abo bahagwe, byagenze gute kugira ngo iyo ntambara ibe. Mbangira ngo rwose mwebwe icyo mbasaba abari gukora subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza, maze ubundi nanjye ngabagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. N'amakuru agezweho kandi yizewe angeze aka kanya, ngira ngo twinjiranemo neza. Mu makuru angeze aka kanya biravugwa yuko leta y'igihugu cy'u Burundi intwaro zose ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, habayeho amasezerano adasanzwe hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngaho kugira ngo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigorwe no kujyana intwaro mu gihugu cy'u Burundi, babone buryo kibazagaba ibitero muri Sud Kivu, kujyana intwaro mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo zifashishwe mu kurinda umujyi wa Uvira no gufata ibindi bice bitandukanye Intare za Sarambwe zigaruriye. Amakuru mfite aka kanya nuko Intare za Sarambwe zavuze ziti nyuma y'ibitero bidasanzwe byahitanye abaturage barenga 100 hariya mu misozi ya za Sud Kivu, Intare za Sarambwe zavuze yuko zitari buze kwemera ibi bikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abafatanya bikorwa babo biganjemo abarundi, abacancuro n'abandi batandukanye. Ubona yuko rwose abaturage bababaye kandi bahangayikishijwe n'ibi bikorwa bikomeje gukorwa na leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku bufatanye bukomeye n'abacancuro ndetse batandukanye bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, harimo abakomoka za Colombia, harimo abakomoka za Argentine. Ndabwiza ukuri ko rero ibi bintu byabaye ikibazo kandi bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi bikagaragara yuko bikomeje kugenda bikomera cyane. Hari amakuru adasanzwe yuko rero hari batayo y'abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi y'abakomando ngo yari yivanzemo ngo abakomando bagera kuri 500, nari mbabeshye ariko mumbabarire, ngo yari yateguwe yuko iri bwoherezwe muri ya misozi ya za Uvira hariya Sanje ndetse na Remera kujya guhagarika umutwe w'Intare za Sarambwe wamaze gusinya yuko ugomba gukuramo umujyi wa Uvira, nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi bikaba n'ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi uko biba ikibazo niko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nabo bari gutakaza ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu abasirikare bivuga yuko baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba ara mu bice bya Sanje na Remera, aho igisirikare cy'u Burundi ndetse gifatanyije na FDLR nyuma yuko bagejeje kugaba ibitero bashaka gukuramo iriya misozi yegereza Kamanyura na Mumosho ngo babone uko berekeza mu misozi yitegamiye Bukavu. Ndabwiza ukuri yuko ngo ibi byaje kubana ikibazo kuko ngo imigambi yose yari yateguriwe hariya mu gihugu cy'u Burundi ngo Intare za Sarambwe zari zamaze kuyimenya. Nuko rero mu kuyimenya Intare za Sarambwe zavuga ziti mu gihe aduyi imigambi ari kuduteguraho cyangwa se imigambi ari kuduteguraho cyangwa ari kudutekerezaho twamaze kuyimenya, nta kindi kintu kigiye kuba, ahubwo natwe tugiye kugaba igitero karundura, tugiye kugaba igitero karabutaka, kandi ni igitero kiri buze kigamije guhitana haduyi wari we wese, kandi ni igitero kiri buze kigamije kwihaniza umwanzi uwo ari we wese.
nibyo byatumye rero ng'intare zasarambwe zitegura nabo abakomando bagera kuri 211 nk'uko amakuru akomeje guturuka mu ntare zasarambwe ari kutubwira. Hanyuma rero aba basirikare nibo bagerageje kuburizamo ibitero ndetse kandi bahagarika n'umuvuduko w'igisirikare cy'u Burundi n'aba FDLR bavuye mu Rwanda mu 1994 bafatanyije n'abasirikare ba leta ya Kinshasa. Bikavuga yuko rero ibi bitero bikomeje kugenda bigabwa n'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya FDN bari cyo gisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko ari ibitero bigiye kugabwa mu muvuduko mwinshi utandukanye n'uwo twajyaga tubibonamo, ngo kuko byanga bikunda ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ngo igomba kurwanya umutwe w'intare zasarambwe. Ni nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igisirikare cye na leta y'igihugu cy'u Bubiligi isanzwe ishyigikira umutwe wa FDLR ngo bakomeje kugaragaza yuko rwose bahangayikishijwe kandi bababajwe nuko umutwe w'intare zasarambwe ibice uyoboye birimo umutekano cyangwa n'ubuzima. Ariko nubwo ibi byose biri gukorwa kandi nubwo ibi byose biri kuvugwa ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe, aka kanya turi kuvugana biri kuvuga kandi biri kwemezwa yuko imirongo y'abasirikare benshi cyane iri kuva hariya Ishabunda itangatanga ibice byose byegereye Sud Kivu, by'umwihariko n'ibyerekezo bigana hariya za Minembwe, hariya mu byerekezo byariya Imurenge, mu byerekezo byara za Pinikusu. Aho hose biravuga yuko intare zasarambwe ziri kuhazana abasirikare nyuma y'ibitero bikomeye leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda igaba ku ruhande rw'intare zasarambwe cyangwa no ku ruhande rwa societe civile iherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru akomeje kugenda abivuga akomeje kutubwira. Bikavuga yuko rero ukwezi kwa 9 ndetse kandi ukwezi kwa 9 ngari ukwezi kugiye kuza ko gukora amasuku muri bice bya hariya muri Uvira, nyuma yuko intare zasarambwe zibonye yuko rwose ngo ibi bintu bitari buze gushoboka kandi biri buze no kuba ikibazo mu gihe leta ya Kinshasa yaba ikomeje gukora ibikorwa by'ubunyamaswa uko umunsi ugenda uzaza undi, kandi bikagaragara yuko biri gushyira mu ihurizo rikomeye cyane abaturage batuye hariya muri biriya bice rwose bakomeje kwamaganira kure ibikorwa by'ubunyamaswa bikomeje gukorwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zifatanyije n'abacancuro batandukanye ndetse kandi bafatanyije n'umutwe wa FDLR. Bikavuga yuko rero leta y'igihugu cy'u Burundi aka kanya kandi bikagaragara yuko ahitwa Coline Rushambiru, ahitwa Muhuzu, ahitwa Murara, ahitwa Rumonge, ahitwa Burunga, ahitwa Kashasha ndetse n'ahitwa Shabara, Kaderege ndetse n'ahitwa Makamba, aha hose hamaze kuzanwa abasirikare